muri Iraki. Abaturage bariye Karungu bari kuvuga ko barambiwe guhora bahabwa amabwiriza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini biturutse ku itegeko ryatanzwe na Donald Trump mu minsi ishize, aho Nouri al-Maliki wahoze ari minisitiri w'intebe kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2014 yabujijwe kongera kwiyamamaza mu burasirazuba bwo hagati, aho politiki n'umutekano n'inyungu z'ibihugu bikomeye bihurira. Syria ikomeje kuba ishingiro ry'amakimbirane atagaragara ku mugaragaro gusa akomeye cyane. Uyu munsi Syria ntikiri igihugu cyaciwemo ibice n'intambara, ahubwo yahindutse urubuga rwo gupimishirizwaho imibanire y'ibihugu, cyane cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bakomeye bo mu karere. Mu bihe bishize Nouri al-Maliki wahoze ari minisitiri w'intebe wa Iraki yigeze kugaragaza umubano ukomeye kandi wihariye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu mubano waje guhinduka, cyane cyane kubera uko buri ruhande rwitwaye ku kibazo cya Syria. Abayobozi bayo bashya n'imitwe yitwaje intwari ikomeje kugira ijambo rikomeye muri Iraki. Kanguye ikaze dusesengure tunarebere hamwe uko al-Maliki yahindutse imvugo n'imyumvire y'ubuyobozi bushya bwa Syria, n'impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kubiri gusura mu buryo yari isanzwe ifata Iraki. Niki impinduka ziri kuba mu butumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gusobanura ko hazaza h'umutekano n'inyungu za peteroli mu karere. Ese yaba ari intangiriro y'ubwiyunge bushya ku baturage ba Iraki, cyangwa ni ikindi gice cy'amakimbirane akomeje kwiyongera hagati ya Iraki ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse, akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi kuri OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone na Jaf muri Iraki. Abayobozi b'urwego rw'imikoranire muri Iraki, ihuriro rya politiki ry'abashia, byatsinze amatora y'abadepite mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize 2025, bemeza ko Nouri al-Maliki azaba umukandida wabo ku mwanya wa mbere wa Iraki, nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yashyizeho iterabwoba. Mu mpera zo muri Mutarama, Trump yaburiye Iraki ko niba Maliki wahoze ari minisitiri w'intebe wa Iraki hagati y'umwaka wa 2006 kugeza 2014, mu gihe azaba agarutse kuri uwo mwanya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahita ihagarika inkunga yageneraga igihugu cya Iraki. Mu nyandiko yashyizwe ku rubuga rwe Truth Social, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse avuga ko mu gihe akiri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gufasha Iraki nta mahirwe na make ifite, mu gihe Malik akiri guhatanira gutsinda amatora, haba mu byo gutera imbere cyangwa kwisanzura. Trump hamwe n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona al-Maliki nk'umwe mu bagize uruhare mu byabaye muri Irani, cyane cyane mu makimbirane hagati y'igihugu cya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bagatinya kugaruka kwe ko byabangamira imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugabanya imbaraga za Irani mu gihugu cy'abaturanyi na Iraki mu burengerazuba, harimo no kugabanya ubushobozi bw'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Irani. Gusa nubwo igitutu kiyongera, bigaragara ko abenshi mu bagize uruhare rukomeye muri coordination framework batiteguye kureka al-Maliki, kandi biyemeje kumushakira uburyo bwo gukomeza kwiyamamaza kuba umukandida wabo. Urwego rw'imikoranire CF ni ihuriro ry'amashyaka ya politiki y'abashia ryashinzwe mu mwaka wa 2021, rihagarariwe n'itsinda rinini ry'abashia mu nteko ishinga amategeko ya Iraki. Kuba iryo huriro ry'abayoboke ba FC ridafite ishingiro bivuze ko ibitekerezo ku kwiyamamaza kwa al-Maliki bifite itandukaniro. Bamwe bakabyanga, abandi bakemera kwemera ibyo Donald Trump ashaka guhindura ku muyoboke wabo, ndetse kandi bakemeza ko ibyo bizabateza imbere, kandi bisa nkaho benshi bari mu itsinda rya nyuma. Kuwa gatandatu, CFC yasohoye itangazo rishimangira ko abashyigikiye al-Maliki, ari itangazo ryongeyeho aho rivuga ko guhitamo minisitiri w'intebe ari ikibazo cy'itegeko nshinga rya Iraki, gusa kidafite icyuho cy'amahanga. Iri tangazo rigaragaza aho ingabo zitandukanye zishyigikiye Malik zihagaze muri CF, harimo uwahoze ari visi perezida w'inteko ishinga amategeko Mohsen al-Mandariwi, umuryango wa Bariye uyobowe na Hadi al-Amiri, n'inama nkuru ya Islam iyobowe na Sheikh Ahmad Hamudi, minisitiri w'intebe Mohamed Shia al-Sudan Rihubu. Ishyaka rye ryabonye amajwi menshi mu matora, gusa ntiryabonye kandidatire ya CF nubwo yari muri ryo. Nawe ashyigikiye ku mugaragaro ko al-Maliki azatorwa, nubwo atagize amahirwe yo gukomeza kuba minisitiri w'intebe ubwe. Amwe muri ayo matsinda mu matora y'abadepite yabaye mu mwaka ushize wa 2025, harimo ishyirahamwe ry'amategeko rya al-Maliki ndetse n'ihuriro ry'aba Bariye na al-Sudani ry'abashinzwe kubaka no guteza imbere igihugu.
gusa bashyigikiwe n'amashyaka y'abakurude ndetse n'abasuni no mu bashiya al-Malik akaba afitemo imyanya ihagije kandi afite ijambo ryihariye no gukumira inama niba babyifuza. Muri bo harimo abantu b'ingenzi nk'abashiya nka Kayisi al-Kaizari, umuyobozi w'itsinda ry'abasaibi Ayiri al-Haki, Amare al-Hakim, umuyobozi w'ihuriro ry'ingabo za leta n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Haida al-Abad. Al-Hakim afite inteko ishinga amategeko ifite imyanya 18 yaburiye ko hazabaho ingaruka zikomeye mu bukungu mu gihe haba hatowe al-Maliki. Yongeraho ko inyungu rusange zigomba gushyirwa imbere kurusha inyungu z'abantu ku giti cyabo. Hagati aho itsinda ry'abatsinzi riyobowe na al-Abadi ryasohoye itangazo risaba gushyira imbere inyungu z'ingenzi z'abaturage bitewe n'ibihe bidasanzwe Iraki n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati barimo muri rusange. Itsinda rya al-Badadi nta myanya rifite mu nteko ishinga amategeko gusa rifite ijambo rikomeye muri CF. Ayo magambo yombi akubiyemo kwemera mu ibanga ko Iraki idashobora kwihanganira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ko hakenewe undi mukandida ujyanye n'ukuri k'ubu ngubu. Bityo CF iracyafite intambara ikomeye yo kwemeza al-Maliki nka minisitiri w'intebe w'igihugu cya Iraki. Uretse imitwe ya politiki y'abashiya hari kandi abarwanya al-Maliki, umuntu urangwa cyane n'amacakubiri wibuka n'abanya-Iraki benshi cyane cyane abasuni. Ikindi kandi hari amacakubiri mu matsinda atari y'abashiya ari nayo yari kudindiza gahunda yo gutanga abakandida. Dukurikije itegeko nshinga rya Iraki, inteko ishinga amategeko igomba kubanza gutora perezida wa Iraki, hanyuma igategeka uwashyizweho n'inteko ishinga amategeko nini gushyiraho guverinoma. Dukurikije gahunda ya Iraki ya nyuma ya 2003 ya muhasasa yo kugabanya imyanya ya politiki hakurikijwe ivanguramoko n'ubwoko, minisitiri w'intebe agomba kuba umushiya, perezida wa Iraki akaba umukurude, naho perezida w'inteko ishinga amategeko akaba umusuni. Kugeza ubu imitwe y'abakurudi, ishyaka ry'Abakurdistan Democratic Party KTB riyobowe na Masoudi Barzani n'ishyaka ry'Abakurdistan Patriotic Union PUK riyobowe na Baferi Tarabani. Aya mashyaka yombi yananiwe kumvikana ku mukandida w'ubwumvikane ku mwanya w'umukuru w'igihugu. CF ikaba irimo kugerageza guhuza amasezerano hagati y'abakurudi. Ibikorwa biherutse gukorwa birimo n'itsinda ry'intumwa ziyobowe n'inama ya al-Sudani n'impande zombi ndetse n'uruzinduko rwa al-Maliki Ibrazani. Gusa izi ngamba ntiziragerwaho kandi habaye amasezerano ya politiki ku buyobozi. Inzira yo gushyiraho minisitiri w'intebe ntishobora gukomeza. Ikindi kandi nubwo abakurudi bakumvikana ntibamubuze al-Maliki, CF igomba kwemeza urutonde rurerure rw'abatavuga rumwe n'uwahoze ari minisitiri w'intebe. Muri bo harimo Ahmed al-Haribus wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya Katadumu, watangaje itangazo mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarika burundu kwiyamamaza kwa al-Maliki. Muri rusange imitwe irwanya al-Maliki ishobora kwegeranya hafi 1/3 cy'imyanya mu nteko ishinga amategeko, bihagije kugira ngo hatabaho amatora ya perezida kubera kutagira umubare w'abateranye. Kugira ngo hirindwe icyo kibazo, CFs yagomba gusubizaho ibiganiro by'imbere mu gihugu bijyanye na minisitiri w'intebe utaha, cyagashyiraho al-Sudani ku mwanya wa kabiri. Kwa 28 Mutarama uyu mwaka wa 2026 ishyaka rya al-Sudani ryasohoye itangazo risaba kubana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igikorwa gifatwa nk'igitekerezo kitaziguye cyo kuvugurura ubutegetsi bwe gishingiye ku mateka ye n'ubucungamutungo na Washington mu gihe yafata ubutegetsi muri Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba ari igihugu kitakigaruriye Iraki nk'uko byahoze kuva mu myaka y'2003 ubwo bahirikaga Saddam Hussein. Gusa iracyafite imbaraga nyinshi mu bukungu muri icyo gihugu cya Iraki. Amafaranga aturuka mu byoherezwa mu mahanga by'ingenzi muri Iraki, petroli inyuzwa muri banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York. Trump ashobora gufata icyemezo cyo kudasubiramo itegeko rya perezida ryatanzwe na George W. Bush nyuma y'intambara ya Iraki, ritanga uburinzi bw'amategeko ku bigega by'ishoramari rya petroli kandi bikarinda ko byahagarikwa n'abo bafite inguzanyo muri Iraki. Byitezwe ko iri tegeko rizongera gusubirwamo nk'umuhango rirangiye muri Gicurasi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramutse afashe icyemezo cyo gutemera kongera kugurisha abamufitiye inguzanyo bazashaka gusaba amafaranga yabo, kandi inkiko za New York zishobora gutanga ibyemezo byo guhagarika umutungo wa Iraki.
ibi byabangamira ihererekanya ry'amafaranga akenewe kugira ngo umuntu yishyure inguzanyo ya leta kandi akomeze ubukungu mu gihe cy'amezi cyangwa cy'umwaka. Mu buryo bufatika ubukungu bwa Iraki bwahita buhananuka. Ibyo rero bisobanura impamvu umutwe ushyigikiwe na al-Maliki muri CF ugerageza kwemeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhindura ibitekerezo aho kwirengagiza Donald Trump gusa. Umuntu wo mu rwego rwo hejuru mu ihuriro ry'abashinzwe amategeko ya CF washatse kudatangaza izina rye kugira ngo avuge mu bwisanzure kuri iyi ngingo, yabwiye Al Jazeera ko hari ibikorwa bikomeje byo kumvikanisha ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukuraho itegeko ryo kubangamira al-Maliki. Umuvugizi w'agateganyo wa leta Aki al-Fatilawi yavuze ko kandi afite icyizere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahindura igitekerezo cyayo mu gihe kiri imbere, nubwo ishinja ibihugu byo mu karere birimo Turukiya na Syria. Kandi byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika imubona al-Maliki ubwe yashatse kugabanya ibyo avuga. Syria yabaye kimwe mu bintu by'ingenzi byatandukanyeho na al-Maliki ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yashyigikiye perezida wa Syria Ahmed al-Shah, nubwo aho ari minisitiri w'intebe wa Iraki yamushinje kuba yari umunyamuryango wa Al-Qaeda. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo kwa kabiri, al-Maliki yakoresheje izina ryuzuye rya al-Shah aho gukoresha izina ry'umuyobozi wa Syria rya al-Jordan mu rwego rwo gushimangira ko atiteguye kuva mu bihe byashize. al-Maliki yanagerageje koroshya imyumvire ye kuri guverinoma ya Syria, yerekeza kunenga ubutegetsi bwa kera bwa Perezida Bashar al-Assad wakuyeho n'uruhare rwabo mu gushyigikira iterabwoba rya Iraki. Niba ibigeragezo bizagera kure kugira ngo bihure Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibiramenyekana. Raporo zitandukanye zigaragaza ko intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraki Malik ashobora kuba yarakuwe ku mwanya we, nubwo nta cyemezo cyemewe cyashyizwe ku mugaragaro. Umusimbura we akaba ashobora kuba Tom Black, ubuhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turukiya, akaba n'intumwa yihariye muri Syria. CF izigikiye Savaya wagaragaje ko ashyigikiye cyane gukoresha uburyo burambuye ko kugabanya imbaraga z'imitwe y'abashiya muri Iraki ugereranyije na Tom Black. Uwo CF ibona nabi cyane kubera uruhare rwe mu kugabanya Hezbollah muri Libani no mu gushyigikira al-Shara wo muri Syria. Itangazo ryemewe ry'impinduka ashobora kwerekana ibitekerezo bya Donald Trump aho biri kwerekeza mu byumweru bike biri imbere. Ikindi kandi niba perezida azahitamo kudashyiramo garanti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya kurinda inyungu za peteroli muri Iraki muri Gicurasi. Mu gihe amagambo ahinduka, amazina asimburana n'amategeko akagerageza kwibagirana, ikibazo nyamukuru kigumaho: ese impinduka mu mvugo ya al-Maliki n'imyumvire y'Abanyamerika ni ikimenyetso cy'impinduka zifatika cyangwa ni politiki ishingiye ku nyungu z'igihe gito? Ishoboka ry'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraki, gutandukana kw'ibitekerezo hagati ya Malik Savaya ndetse na Tom Black ndetse n'uruhare rwa Syria nshya mu mibanire ya politiki mu karere, byose byerekana ko Iraki ari isoko ry'icyemezo gikomeye, icyemezo gishobora kugena niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushingira umutekano n'inyungu zayo muri Iraki cyangwa niba izahitamo gusubira inyuma. Muri iki kiganiro ku ishusho rusange, nk'ukuntu politiki mpuzamahanga ikorwa mu ibanga byihariye ku bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no mu guhitamo wizera ndetse n'ugomba kureka. Mu byumweru bike ndetse n'amezi ari imbere, isi iri gusunikirwa mu gutekereza niba aya makimbirane azavamo ukongera kubyuka kwa Iraki cyangwa niba azakomeza kuba igitutu gishya muri Iraki no mu karere muri rusange kadahwema guhindagurika. Ubwo ni ikibazo twibaza. Iyo twabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe, amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonane mu biganiro byacu bitaha. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Bariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri,
abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.